Kei te pukuriri te iwi o Ngai Te Rangi I te katinga o te whare tiro tū pāpaku o Tauranga Moana. He whakatau tēnei kātahi tonu nei ka puta I te uepu hauora o reira. Kei a Mikey Sherman ngā whakamārama. Koinei te hohi pera o Tauranga te whakaruruhau mo te whare tiro tū pāpaku o tēnei rohe. He oi no nā tata nei ka taka te toki a te poari hauora, I nāia nei ko rotorua kirikiri roa rā nei te kōwhiringa. Means that a longer delay for whānau who are currently going through real stress at the death of a loved one. And also means a cost of anything up to about $1,000 extra on top of the cost of the tangi itself. I hua ake tēnei whakatau I te tahiri puata I tonua e te manatū hauora I te tau 2000 mā iwa. Ko te ngako he whakawā I te pai o te whare tū pāpaku nei, he oi no te putanga o ngā kitenga, nā wai I he ka tahi ka heke atu. E ai ki te poari hauora ātoi I katia te whare tū pāpaku o te hohi pera nei, nā te nui o ngā mōrearea ki ngā kaimahi. Anō nei ko te taha ki te utu, hei whakatika I aia, kai te takiwā o neke atu I te rua miriona tāra. He oi kaore te katoa I te whakapono ki e nei kōrero. One of the first things we're going to start doing is put Official Information Act requests in to have a look at that report and look at that with a level of rigour. And look at what the figures that they're pronouncing is on there. He take tēnei kua roa e koro pupu ana I wainga I te poari me te manatū hauora. Hei tā te poari a hakoa nā te manatū anō te ripuata I tono, kaore o rātau kaha ki te whai rautaki, hei whakatika I tēnei raruraru. But we didn't know that the report was happening. We didn't know that they're doing a further investigation in August. We haven't seen any report since that report was concluded in August. So otherwise we've pretty much kept in the dark. Hei ngā wiki e haere ake nei ka whakaritea e tahi kaupapa hei whakahe I tēnei whakaritenga. Ki te kore e tutuki, mā rātau anō pēa tētahi whare tiro tū pāpaku e whakarite. Mikey Sherman, Te Karere.